Agorgo City Production при поддержке Cajun Club Production представляют фильм «Бонг». В главных ролях Жукарбек Беширалиев, Казакбаев Алтынбек, Азамат Исмаилов и Бедер Музакожой. Продюсер Аскедов Юстов. Режиссер Кубадыч Курбанбек. Вот эти почем? Эти по 350. А вот эти? Эти по 250. А вот эти? Эти 150. А вот эти? Эти по 100 сомов. За 90 дадите? Хорошо. А сдача? Сдача оставьте. Ciao Asamat, come stai? Oh, Stefano Torini! Bene, bene, come va? Hai ricevuto soldi? Ah sì, grazie, $100.000. Stefano, hai mandato il quadro? No, ti mando ora, domani stare all'aeroporto, come abbiamo concordato. Grazie mille, Stefano. Asamat, vieni in Italia, ti faccio io, vedere la città. Grazie, grazie. Forse vediamo. Ok, ciao, parleremo dopo. Ciao, ciao, Stefano. Tanti saluti da Kyrgyzstan. Yaxshi galotto, Stefano. Шеф, сіз аңыз мындай жақсы таза сөйлеткенсіз. Шеф, английский слышкөн жок. Итальянча слышпөдү. Сен немре суроо атабы. Оозуңду жапчы. Эмне болду сага? Эмне болуш керек? Эмне болду? Эмне болду? Коем ай. Ой. Ушпа жөн сүйлөшпөйсүңөр бе? Чоң эле болдарсың, уялбайсың. Биринчи класстан бөлүшүп жүрөсүң, кырылыш. Окууну бүткөндөргө 4 жыл болду мына. Дагы эле ушундай. Сен менен тең балдар үйлөндү, жайланды, бала чакалы болду. Буттарына турду бизнес кылып, сен жүрөсүң сөлдүрүп. Сөйлөп болош да. Кечип коюңуз шеф. Азатбек кечирип коюңуз жетинчи вообще айтам. Азатбек эмес, шефти айтпам делебиз. Жумуштан шеф деп кайрыласың. Сиз менен бөлөбүз, тошу жумайке деп жатпайм. Бөлөбөс мен сага. Сен да мага бөлөбөс. Мен сага бөлө, сен мага бөлө эмес, түшүнбү? Шеф деп кайрылма. Макул шеф экинчи кайталам. Давай. Ана. Жумуш боюнча балдар. Буюрса жакшы жаңылык бар. Кудай буюрса эртең картина келет Кыргызстангачы. Ошондон жакшылап даярданыш керек. Эртең менен барып аэропорттон алып келебиз, үчөөбүз. Мага эртең менен саат 8ге кечикпей келе, түшүндүңөрбү? Үчөөбүз барабыз, сүрөттү тозуп алабыз картинаны. Аукционго чейин жетишип калыш керекпиз. Эгерде аукциондон $100.000 кымбатыраак өтүп калса, анда 3төн 1 бөлүп силерге байыбыз, бизнес болобуз. Силер картинаны $100.000 сатып алдыңарбы? О? Эми. Шеф, эртеңчи. Эртерээк сиз аукционго бара бериңиз да. А биз ушул экөөбүз аэропортко барып чемоданды алып бат эле келе алабыз. Тура ушуңа? Тура. Сиз биз менен барып оор болуп ойлогонсуз да. О? Биз барып туруп безге моюнча бар, безге моюнча алып келе алабыз. Ушуна болду. Ана. Мына эртең менен экөөң кечикпей барыла, картинаны алып келе. Аңча мен барып тиги аукционду даярдап, конокторду тосуп бүт бара зынк кыла берет, түшүнүңөрбү? Хорошо, давайте, ладно. Мына ал, шашпай турчу. Алды сүрөттө чамадан алып келесиңер. Артында бүт бар жазылган кайсы рейс, саат канчада конот, кайсы терминал, түшүнүктүү? Сүрөсүнө акылы макул. Биз анда эртеңки барып даярдана берели. Даярдана берели. Силер барып даярдана берели. Мен болсо азыр мактан скульптура заказ келген, ошону алып барып. Түшүнүңөрбү? Кечикпегиле, Хорошо.
Федоский, жаңылычы, точно біздікіне чемоданычы. Бір машинасы салып тұрып, айдап кетіп қалбады. Анан? Жоқ шашып кетті дейсің. Жөніне оқшашып кетті ғой, Немрат. Бәлкім оқшашып кетті, Алло? Кім бол? Қандайша кім бол, ей? Тағаша, шеф. Картаны алдыңар ғой? Біз мына аэропорттан шығып бартабыз. Дағы жол үшін тамашаласаң, башын жолын. Түсіндің ме? Хорошо, шеф, хорошо. Кетасың орын. Лот номер 18. Скульптура. Uzunu 60 см, турасы 70 см. Жасалған материалы бронзадан. Темасы таламай. Скульптуранын авторы Кебек Улуу Нурлан. 20-чы кылымга таандык скульптура. Баштапкы баасы $30.000. Аукцион башталды. $33.000. $33.000. 99 номер $33.000. 35.000. $35.000. 77 номер. 36, пожалуйста. 13 номер 36. 13 номер да. Көөрө ким берчилер? 38. 38 миң. $38.000. 38 миңден ким көөрө берет? 97 номер. 38.400. 38.401. 38.402. Өлөм кетсин. $38.500 мына кетти. 99 38.501. 38.502. 38.503 satıldı. Музыканы ұқпайлы, ә? Міне қотырып салдың? Қойсың ұшыға, кайфтың бар мұзбай. Хей, неге сенен сұрашым керек бе? Бұл анкен, бұл мен машинам ұқтың ғой, тебе жүр ештекеге. Жүшіңа, пожалуйста, қотырып қойшы, сен қотырып қой мен ділі. Қандайша сенің машинаң? Бұл машинаны шеф өкөзге алып берді өлі? Так что өкөздің машина осы. Мен айдап жүремін, значит, мен машинам. Жеміне сен праваңды жоғыт қолсаң, мен күн өлім бі. Так что бұл мен машинам. Қандайша сенің машинаң? Сен қолың өйермен, шық, монт ұрбай қалма, мақұл ма? Мен сені монт өле қойдым, сен монт саласың да. Сен ше? Монт емес бол, монт ұрбай қалма, ұқтың мұ? Тоқтатайыншы мен мағыртан азыр. Шықал, тұш! Аза. Баштабайсыңдар, қонақты баштаға да отпай. Олла баштаға күт отчын. Az baram, ekim bir tuç bol. Олла. Baram, az ekim. Шеф жауап қотыр. Алло? Қақтасың рақмақтар. Жолда орта, шеф. Не алды отасың? Машинадан өне болған жоқ. Жоқ, жүзіне жолда ортасы. 10 минут уақыт тұрым, оның ішіне келмесіңер. Башыңар жоғын тұтар өй? Не деді? Шефтікі басталып тұр, аукцион бас кеттік.
Кежек суғанар. Урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу коноктор. Бизде бир аз маселе болуп калды. Бизде кийинки лотто номер 19 лот 3 картина триптих болмок, 3 сериядан турган. Бирок ортоңку сериясы азыр чет мамлекеттен келди Кыргызстанга. Документация менен Кудай буйруса 10 мүнөттүн ичинде залга келип калат. Келгенден кийин баштайлы, 10 мүнөт күтүп турасыздарбы? Кыргыздар ушинтип кечиккенсиз качан токтотобуз я? 10 мүнөттөн кечтигенде эле чечпейт го. Бир аз маселе болуп калды. Азамат мырза, баштай берели. Убакыт аз, время деньги. Туугандар, Азаке, чынында баштай бербейлби? Картина жолдо экен, 10 мүнөттө келет. Кандай дейсиз, тууган? Туурабы? Баштай бериш керек уже. Жумуштун баары калып атпайбы тиякта? Каршы болбосоң анда баштайлы. Эмесе лот номер 19 триптих 3 сериядан турган картина сайма түрүндө вышивкамен тартылган да. Сайма графика деп коебуз. Бул картинанын темасы сурак. Бул картина 14 жана 15 кылымдарга таандык. Уламыштар боюнча автору да ушул ортодогу азыр келе турган картинанын ортосунда сурак берип жаткан киши өзү экен. Ушул сүрөттөн кийин баш алынган. Орусча айтканда өлөрдүн алдындагы селфи кылып да, селфи перед смертью. Кечиресиз. Эмесе баштапкы баасы $100,000 баштайбыз. Аукцион башталды. 54. $110,000. 54, 110,000. 117. 117. 120. 120,000, 34. Kim көбүрөөк? 37. 150,000. 70 номер. 172. 172,000. Барекелди. Арбагы разы болсун картинаны дейсин. Арбагы разы болсун байке. Жакшы. Ким көбүрөөк берет? 200,000. 200,000. Баракелди байке. Красавчиксиз. Так, 200,000 1. 200,000 2. 220,000. 220,000. 220,000. Ай. Жагымдуу байке экенсиз байке. 55 номер, 55 номер. 220,000. 63. 220,000. Анан 10 төө. 10 төө? 10 төө, бизде мындай болуптур да. Ладно, киргизеле эле. 10 төө, бир төө канча болот ошондо? Эң арзаны $2,000. $2,000. Так, 10 төө $2,000 ошондо $20,000 болсо 240,000. 240,000 63 номер. Ким көбүрөөк? 230,000. Анан көлдүн жээгинен 3 гектар жер болду дегенде бир $40,000 кетет. Ошондо 270,000. 270,000 12. 270,000. Төө жер карап ачкандай сон болот туугандар. Жакшы. Маржа мыйда? Үйдө келиңиз, келиңиз. Клаража. Ким азыр? Кандай саспак? Калып кетеңиз, барып келип калдыңбы? Мынакей баланс берип жүргөн чемоданды алып келдим. Кандай барып келдиң? Жакшы эле алып келдим. Бензин албай калды. Бензин? Азыр бензинге. Аман эсен барып келсең эле болду. Мен кой мынакей. Буга Клаража 200 сомго 5 литр бензин келет да. Мен шаарга, тем более аэропортко чейин барып келдим. Мен өзүмдө 30 литрдей бензин бар болчу. Баштадыңбы баягы? Мен анда муну да кошуп ал. Бул деле жетпейт, Клаража. Эмнеге жетпейт? Жетет. Жеткир, жетпесе. Дайым эле ушинте бересиз. Дайым эле мен ошентемби же сен ошентесиңби? Ай сен момундай кичинекей кезиңде жолума көтөрүп сени бактым эле го.
Ошо дүкөнгө киргенде акчам жетпейт десе болбой, момпаш алып берчи дечмес белең. Белиңди кенен койсоң эле баары жетет. Андан көрө кел бултуң чамаданды ачып көрөлү. Балам мени салып. 270 миң 1. 223. 290 миң. Наличка. О, красавчик. 290 миң дүмгө өрөп берет. 290 миң. 290 миң 1. 290 миң 2. 290 миң 300. Кечерес карагайт алып кош. 300. 300. 300 миң. 24-нчү номер 300 миң. 300 миң 1. 300 миң 2. 300 миң 3 сатылды. Куттуктайбыз. Колчоолар. Картинаны сыппосуңар. О, айымдар жана мырзалар, мынакей картинадагы келди бизде. Колчоолар менен тосо алабыз, келиңиздер. Сиз сактанышып бериңиз, усталабыз, келиңиз, сактанышып бериңиз. Өз колуңуз менен ушул картинаны азыр чамадандын ичинен алып чыгабыз. Колчоолар, туугандар. Белиңди кенен койсоң эле жетет алдыга этейбиз. О, анасы алтын беріп жүрген ғой. Кетейін десе. Ачы. Бұның паролін білесіз бе? Паролын? Паролыңды қой, есімде жоқ, жазып алғам. Қазір. Жаз. 1. 9. 9. 1. Ой, баламдың жыны да бұты. Сен андан көріп парол қойғанды білесің бе? 1. 9. Çıkmayı tut. Ой, жақшылап қара çelenay. Kodu şunday öyle? O şunday olur. 1988 mi? Açıl baytalı. Ya Azamat, parol bilmesen zındırlı açmayısın. Dur şuna böyle kalk kaç. Turçun var. Bunu açayım. Buran bezirler parol rastırıp koysa gerek sizge. Ой, жоқ потом қанша жол алып илап жүргөн. Açılmaydı koy Сол abi. өзгөртүп койгон паролу. Неме Тамайке, мұғамел атпасақ башқа әрат жоқ қадай. Hoppa. Şu Ya mellete жинди alalım. болбочу бул тигили сындырбайсыңарбы чамаданды. Anda açmayla kara otur eren anda. Эми анда мындай тигили абайлап эметчи. Ayla açık olsun. Азамат беке. Моғым мен ачпасақ башқа вариант жоқ қой деймін. Қана картина? Қана дейм картина? Чемодандар алмашып кеткен ұқсайды. Қат бар екен ішінде. Қат бар екен. Азыр. Салам қат. Саламатсыз папа, қандайсыздар? Денсаулықтарыңыз қандай? Оорубай элесиз бе? Сардар қандай жүрөт? Окуусуна барып атабы? Чемодандын içindеги белектер сизге. Эң астындагы көйнөктү эч кимге бербей өзүңүз кийиңиз. $300 болсо үйгө продукт алып, ашканын жеткизип тургула. Планшетти Сардарга бериңиз, интернетке кошулуп алсын. Видео вызов менен сүйлөшүп турабыз. Мага сарсанаа болбоңуздар. Мен Италиядагы эң мыкты чемодан заводунда иштеп атам. Жана Азамат негизи эле жакпайт мага. Ошон үчүн о жактан бойлон мындай нерсе алыш керек. Ушундан көрө акча салбайт беле. Эми оор күйүстүң муну кажерин ил бара.
Бул жерде задаток. Картинанын 2 бөлүгүн алып кетем. Акчанын калганын картинанын ортоңку бөлүгүн бергенден кийин берем силерге. Картинаны тезирээк тапкыла. Эм, қанша табасыз картинаны? Баса білесің, аэропорттан жаңа шығып келе жатқандачы. Біздікіне ұқсас чемодан көріп қалып отпадым бе? Точно ошол чемоданмен аралашып кетті да. Ошол кишини табыш керек. Сен жинсіз ал кишини тауып, не қыласың алмай? Картинаны табыш керек болып қой алмай? Білесің бе, шеф, не қыласың? Мен лично қорқып отырмын. Картина ошол кишиде отпайбы? Қанша табасың ал кишини? Кетті қазір айтып берем мен саған. Қаяққа барасың табасың? Аэропортқа? Не бар аэропортта? Аэропортта камералар бар, білесің бе? Ошол камерадан машинаның номерін алып алып тұрған іздейбіз да. Сен точно эле мен ойлогон идеяны айта салдың ғой. Спасибо. Доске, мен тетini bir жерден көргөндөй болтам. Сен bir жерден көргөндө боло бересиң? Мен муну 2 жерден көргөндөй болуп атам. Мен сага тамашалоо серьезно айтып атам. Каяктан көрдүң беле? Уну чогуу танцыгорчусу да, ошол керек. Азыр жок билет. Сен де танцыгорчу элең. Келбедиң беле сен концертине? Качан? Келбедиң беле, билесиңби? Раз, два, три, раз, два деп бачатага. Эсте жок. Кандай эсте? Эсте жок, качан бар билесиң концертине? Жигиттер, силер точный убакытты айтсаңарбы, мен жерден карап берем бат эле. Где-то түштөрдө брат, күн чыгып турган болчу. Досум, түштөрдө күн чыгып турган болчу дегенде мен сага бияктан кантип барып карап берем. Сен мага точный убакытты айт. Где-то 3:30-4 болчу, брат. Досум, 3:30 же 4-бү? 3:45 болчу баса. 3:40 точно. Точно 3:45. Жазсаң ошону. Мынаки. Таптым. Эми азыр загрузка кылайлы. 17 мүнөттөй күтүп турабыз, 17 мүнөт? Ооба, кетти. YouTube барбы бирдеме көрүп туралы, драка-прака? Болбойт да бери, жумуш да бияк. Анда мен эшикте чыгып келейин аз келем, Хорошо. Алло, Сауырге кандайсыз? Мен жакшымын. Сен кандайсың? Биз деле жакшы байке, бир аз маселе болуп калды, тиги чемодандар алмашып кетти байке. Бирок коркуп эле койгуңуз, кайра бат эле таап беребиз аны. Ай, Азаке. Мен сага ишенип акча берсем, сен ушинтесиң. Кичине бир мындай серьезныйраак болбойсуң. Серьезный акча болуп аткандан кийин. Эми Сабыр байке серьезный эле адамбыз. Баягы болот го байке мындай жашоодо. 1-2 күн убакыт бериңиз байке, 1-2 күндөн кийин акчаңызды алып барып берем. Азаке. 1-2 күн күтө албайм. Эгер эртең алып келбесең,
Seni менен башкача сүйлөшөм. Атыңыз тиле сауыр. Сауыр саратында болду. Biraz сауыр болсун байке. Акча салып берем аны. Biraz күтө туруңуз, мындай жашоодо болот го байке, баарыбызда. Senin чемоданыңдын алмашып кеткени проблема эмес. Эгер эртең $100,000 алып келбесең, мына ошондо накта проблемаларың болот. Рахмат байке. Жакшы барыңыз. Aç işte. Кайсы эшикти? Bu машинanın eşini açtı. Ama oturgan sensin be. Ola aç ol. Таскан не шен алдың ба? Шен алдың деп қой. Тоңып қалдым мен. Том ба да? Тоңға ұқтап жатсаң тоңым да. Ұқтап жатқан жоқпын да. А не алып оттың? Кірпіш қойып отқам. Кірпіш қойып отқам деп қой. Не болып тұрғаннан көріп тұр. Номерін таптың ба? Номерін тапақ тұрсақшы, атын, фамилиясын, отчествосын, жашаған жерін, телефон номерін, сүретін жана видеосын таптым да. Ой, чай. О да. Қаяқта қайын тауылған? Короче, камерадан кирдим да, қарадым. Машинаның номері кимге қарайды екен, регистратордан сұрадым дағы. Короче, ништяк полын тұрып жүрген бір дос балам бар, аты Google деген. Ошондан сурап алдым да. Ким? Google. Ой, ошо Google'дың досы мен досым болот. Аты Яндекс. Яндекс. Алыштық емес. Мен чалдым, короче, чалсам Султан деген байке екен. Бирок чемодан алып кетті екен. Ал эжесине жеткізіп беріп қойып тұр да. Короче, азыр көлгө айдап юкка кеттік. Көлгө? О. Сен точно мен қылайын деген нәрсені айтып салдың ғой. Базар жоқ, өсөсүң. Өсөсүң дей ағал, е? Мақұл. Болды, ұшып кетті зато. Берчи акча бензинге. Менде аяқта ақша. Менде бензин көлгө чейин жетпейби? Сен дагы типсиң ғой. Сен мне боомдон дальше мне пешком тапып кеткен тазыңбы? Мен сага ошонтип айтып атамын. Болду да анда жөнүн айтып кой да. Жок болсо жок деп. Жок анда. Жок менде дагы. Жок. Не кылабыз жок болсо? Мо телефонумду залга таштабай эле анда, өлүк телефонумду. Кандай өлүк телефонуңду? Ошондой эле өлүк телефон. Давай анда могу тирүү телефонду таштап коелу залга. Алдың таштаганга болбойт. Меники да болбойт, алдыга шеф чалат. Мага деле чалат шеф. Сага чалбайт, алдың мага чалат, тем более бирөө подарок эткен алдыга. Ким? Ким? Давай лучше могу саатын таштап коебуз. Таштабайсың, эмне, таштаган келбей атабы, же мен эмне таштап жүргөн күндөрдү унутуп атасыңбы? Же эмне битирленип атасыңбы? Ташта да алдыгы саатың, эмне же эмне, западло болуп атабы, жалко болуп атабы алдыгы саатың. Ташта да. Таштай аласыңбы, эркекче таштай аласыңбы, таштап көр да. Же эмне тиктейсиң, таштай албайсың, таштай албайм деп айтты, таштай аласың, таштай аласың. Жаман шүпшүксүң, э? Ким, сенби? Сен. Сенби. Алтыга. Питание ала кел, чатышты. Ала кел, ей. Саламатсызбы? Кутмандын күнүңүз менен. Саламатсызбы, сизге да. Кайсы? Кара форесттерби? 92. Канча коюп берейин? Эме, бизде деген акча жок болуп эле. Анан могу сатты залогко коюп турупчу.
Бензин құйып алсақ болады, ертең әлі алып шығып кетесіз. Жоқ. Сондай болбойт да. Bizde бүт компьютер, камера дегендер бар. Кечинде отчет беребиз да. Мен ломбард же магазин болсо макул алып коймокмун. Тарынба. Ол сатты албайт белең, брат. Оригинал сатта Романсы деген. Уагында 25 алгам да. Азыр сен алам десең 10 берет элем. Романсан? Чын оригинал бу? Ооба. Пекинский экен, э? Ооба, пекинский. Кытайлар кыйын эле негизи. Кытай чыгарган немелерди жеп ичип атпайсызбы? Биздин кичинекей Кыргызстандычы Кытайлардын 89-дары келип эле басып койду. Ишенесиңби? Ишенем. Ишенсең анда 4кө бер, алайын. Болобу? Макул. Атайын саат алам деген акчам бар болчу да. 4000. Азыр. Мына жакта 4000. О 2000-ге бензин құйып кетіп қоспа. 92, э? 92. Хорошо, құйып қоям. Карточкаңыз бар? Жоқ карточка. Анда өзім карточкам өткөр албайм бе? Болобу? Болот, конечно. Рахмат. Болды? Болды, мени. Жакшы барыңыз. Все макул. Рахмат. Рахмат. Все идет по плану. Завтра она будет у тебя. Да, самое главное, приготовь мне деньги. 70 тысяч. Кимди аңды отасың сен? Эч кимди аңдап эле. Я сен танцыга чогорган балаң бар го? Ошону көрүп калдым жаңы эле. Кой, дежавю болуп кетти. Дежавю дейсиңби? Дежавю деген башкача. Тамаша, сен билет бекенде эле сурап жатам. Кана айтчы дежавю деген экен. Сен калп эле менден сурамыш бол, билип алайын деп атасың, шакал. Айтпайм мен. Мен келдім әке. Азаке, мына. Шо көрдім. Assalamualaikum. Жақсы ба? Biraz geçip olmuş dedi, geçip olmuş. Не бар? Менің картинам қайда? Bizde odası peki. Tamam, saçmalı olsun. Hem tavuk açılıyor şuradayız be. Құдай бұйырса да. Buyursayın. Peki başka masala oyunca geldim. Қалай? Мен тиги картинаны чет өлкөдөн алдырганда бирөөдөн $100,000 алгам да, каскач. Ошол сурап атат бери депчи. Мындай кылбайлы. Сиз мага $100,000 бериңиз. Анан мен каршты берери менен эле картина келгенде сизге жарым акчасына берем. Кандай дейсиз? Ай, Асаке. Мен сага $100,000 азыр. Жарайт. 120. Пеке болбой калат го. Мен деле үй бүлөнү багайын деп. Мен деле сизге окшоп тиги Гавайга барып эс алайын деп атам да беке. Ашып бердиң Асаке. 120га келем багасы. Жок дегенде 130 кылыңыз беке. Жок. 120 бир тыйын ашык эмес. Bir çal olayım mekanda. Bir çal olayım.
Ne oldu alo? Şef, жақсы жаңалықтар бар. Ne жаңалықтар? Мен аэропортқа барып, камерадан қарап, машинаның номерін тауып, тіге данныйларын алып қойдым. Жашаған жерім бүт видеолары бар. Фамилия, имя, отчествосынан бері, телефон номерді ше. Жақсы. Шума. Безген ойдан барасыңар дағы. Картина аласыңар да маған келесіңер мақұл. Қаяқта екен ал картина? Чабадан да болса гөлге жеткізіп беріпті да. Az ошо біз гөлге баратқанбыз. Безген ойдан барасыңар, картинаны алып келіп маған çalасыңар мақұл. Все хорошо, шеф. Эме, шеф. Қандай таап тұрмын? Жақсы таап тұрмын бе? Шума, шел картина алғаннан кейін маған чал мақұл. Давай. Безген ойдан барсың. Хорошо. Düzelden çıkma kalın Mege. Tarım kalın mı? Bol, sen aytқандай болсын, 130. Майбай Меге, мында албайлы. Мен сізге картина алып келіп берейін дағы өз басында алыңыз, ша? Тармаңыз, шындай қылып алып. Мен кішкене сізге арзанырақ қылып берейін дегем да. Картина алып келіп беремін, өз басына алыңыз, ша? Ой, Асаке. Çalan bayken eski, çalan. Асаке, бай бала. Emne жеттік бе? Аз мұның дөңгөлегі жарылып қалған ұқса жардам беріп қойыншы. Запаска забыла, А у тебя есть? Да, конечно, есть. Саған шығып келеді де как раз. Қандай анам, братчтар? Да нормально. Аласың қаяқ ортасы? Да и вот к бабушке ехал поздороваться. Что-то гус. Жақсы салам айтып қой. Мен де чоң апама ұшырашып қойшы келе, қаншадан бері бар лекпін. Да. А ты-то куда ехал? Мен бір жұмыстармен аэропортта чабадандар алмашып кеттім. Значит, чемоданы перепутали, да? Içinde bağlı kartина var bolчу. Şu bağlı kartinаны алып келиш керек. Бөлгө бар. Ну, Шума, ты без приключений не Шума. Рахмат, спасибо. Все, брат, давай. Связался. Бұл жана чоғы тансыға барчымын деп едім беле. Ошо бала экен да, прикинь. Доске, бұл досың менчи, бір күнде 3 жерден жолугуп атабыз. Ошо тоолордун арасынан карасаң, бұл совпадение эмес, доске. Бұл жер чото башкача болуп атат. Мен аны точно бир башка жактан көрдүм. Анан эмне деген тасың? Ушу сен оюң жаман, жөн эле чоң апасына учурашканы барат тур. Же өзүң учурашып койсуң чоң апаң менен, калп эле мага детектив болбой. Балким сеники туура. Кандай балким сеники туура? Меники эле туура, делдең ал туха. Делдең дебей кал, дондок. Дондок дебей кал, мен макулбу? Немең durgan кесе? Түш жүрү.
Эмес Асылбек. Жакшы кандай? Бизге биштер боюнча келдим. Сиз мага бүгүн $100,000 берип туруңуз. Мен сизге баягы айткан картинанын кечин алып келип берем. Анан калган көлдөгү 3 гектар жердин документин ошондо бересиз да. А мен просто ала картинаны бирөөдөн акча алып туруп алгам да. Ошону бериш керек болот, сурап атышат. Ал сиз аны аукционго коюшсуз кайра сонун мага сатасыз. Азаке, мындай иштер болбойт да мындай. Сен биринчи мага картинаны алып кел. Мен сага $100,000 берем. Анан тиги көлдөгү 3 гектар жердин документин берем. Ошол менен бүтөт. Азаке өзү жакшы эле боласың. Жакшы адамдар өзү эле ас эле калдык. Ошондуктан бирибизди капа кылбай жакшы жүрө берели, э? Ya biz. Bizden kim? Biz Алтынбек Казакбаев, Бешиналиев, Шумкарбек. Sizlerge kim gerek? Атаң бар ғой? Atam sağda. Апаңчы? Apam kabakka ettin. Анда ач эшикти. Apam eşikte açma degen. Ачты отамаз, биртеп ачып алам. Досым тамашалап. Эме сен атың ким? Сардар, жакшы, меники Алтынбек. Сардар, сен Италиядагы Жодар бакеңчи? Бизге деген чемодан берген. Ошол чемоданды сага алып келдик. Ичинде деген апаңа көйнөк, акчанан сага деген планшет бар экен. Planşet deysizbi? Ооба, планшет. Кача иште? Hazır açam. Ишнике болгонун алдаган билбейсиңби? Кыргыздарда жакшы сөз бар, билесиңби? Жылуу сөз жыланды уясынан алып чыгат деген. Сен ошондо жылуу сөзүң менен кичинекей сөл жыланды ийинен алып чыктыңбы? Ачай! Кандай? Сардар сенби? Кандай? Сардар, могу чемоданчы? Италиядан берилген байкеңдин чемоданы. А көчө алып келип берген чемодан, ал биздин чемодан. Өкү алмашып кеттир. Ошол чемодан каякта? Aldığa okşoşmu? Ушундай окшош. Hazır tuttunuz. Бол. Жакта эле окшойт да. Кандай картина? Ana apam cezden öğrenimde ap ketken. Апаң телефону барбы? Apam telefonu bozuk. Неме? Жезден каякшайт? Balçıda. Балчыда? Адресин билесиңби? Ha? Адреси кандай? Taşrağıt köşesi 45. Taşrabat көчөсү 45. Taşrabat 45 mi? Жүрүп кеттик. Çay içip etmezler mi? Çay içip olmaylı. Bas git kakta çayını.
Точно ушли бей. Ой. Таштабад 45 отпады беле. Сөттер өчүк аны уктап окшойт да. Кандай içine girip картинаны алып чыгайын. Сен бирден болсо эшикти алып турсаң, бирден болсо эки жолу ышкырып коймок го. Уктуңбу? Уктум. Давай. Эки жол эмес, 3 жол ышкырып койчу. Макул. Алача. Şişbe. Ооба балам, бул мен уктай кой, Мен өз башка чыгып калган. Ооруп калыптырмын аябай. Жата кой.
Ne yapıyorsun sen be adam? Я что-то это... Шашпайлай бер бізге. Мен жана газын жылуған. Базар жоқ. Қашан жылу алдың? Жана жылу алмадым мен. Қойшы. О, базар жоқ, сен тепсі. Бірөкші, газын жылу алыпчы. Телефонымды сиденияның алдына түшір алдым да. Айфоныңды? О. Что ковать, картинаны алып барып берсек саған 6-й, 7-й жаңасын алып береді. Точно алып береді? Конечно алып береді, мен картинаны алып берсе болды. Жаман чаптым. Саураға! Берем ақшаңызды. Мен саға ақшаны қандай алсам, тауышыңдай алып кел демедім. Берем де өлі жүрі өресің. Bir söz götürüş gerek. Sağrağa! Bak beni Sağrağa! Bak beni gitsin! Sağrağa! Sağrağa bak beni gitsin! Sağrağa gel! Sağrağa gel! Degi kalktan bulursun Sağrağa gel! Alo. Алло, шеф, қандайсыз? Не қылып атасыз? Не қыласың мен? Сілер не алтасың? Шеф, біз картинаны таптық. Жанарда ау? Мына біз көлден шығып атабыз, баратабыз. Шумкар, алтуға малатсы, жақшы еш қылынар. Неме? Безген мойындан мен үйіме келі түз мақыл бұ? Хорошо, шеф, ертең мен барып қалабыз. Давай, түз келі. Демек, шеф, біз сізді жақсы көрөбүз. Сіз бізді жақсы көресіз бе? О, мен да сілер жақсы көрем, давайте. Шеф. Сіз мен бөлім боласыз, турабы? О, шума, сен мен бөлім боласың. Давайте, үйге келді. Хорошо, шеф. Эмне уйкуң келип атабы? Могу кичине бир аз уктулайынчы. Жатса, бир история айтып берейинби? Эми история эмес, бул реальный эле болгон окуя, өзүм окуям. Тайкем, көлгө келип сурашына деп чакырып коет жумуштар мененчи. Макул деп шаардан чыгып, өзүм жалгыз болчумун. Ушундай эле катуу кетип баратсам бир кызыл бир нерсе көрүндү, кичинекейчи.
Ne oldu ki? Жактын бак дальныйды берсем. Кызыл көйнөкчүн аялчы. Аялга окшош келем ошого. Түртүн кызыл көйнөкчү не жеп кол тосуп коюп кетчи. Жүрөгүм түшүп калды, бирок калчылап калып жүрүп, шок болуп кетип баратып эле. Токтоп өтүп кетип калдым да. Лук деп өтүп кетип калды, жүрөгүм түшүп. Анан жерден кетип баратсам, бир кезденчи. Калтырап отурдум да, ошо байрак ойлойдумчу. Мынтип акырын отуруп карасам, атым өтүптү да. Көзүм оңдой токтоп калды да. Көзүм оңдой токтоп деп эмне кыларым билбейчи. Өйтіп қарсамшы, үштепе жауап екен оқы. Жүрегім шыққанда. Анда ұқтауада, брат. Емін жақсы жатта қош. Курсак ачты бирдеме жеп албойлубу? Чыдап тур эми. Шефке жол картинаны берип койгон, шашпай көңүл ток питание кармайбыз да. Койчу, брат, эми курсагым ачса нерв боло берем, билесиң го. Нервтенбей ичине чыдап койчу эми. Сен анда отуруп тур, мен ичине кирип бирдеме жеп чыга алайын. Мен деле курсагым ачты, мен деле жеп чыгам. Анда картинаны алып ал для безопасности. Картина машинага эле калтырып койбойлубу? Алып ал дейм, брат, сен машинаңды ме? Не болду? Ал көзім қанша шығабыз біз? Силер эмне аз чыккандасыңар? Жо, бираздан кийин чыгабыз. Бираздан болсо туруп турсун, бираздан мен да чыгам. Бираздан сени издеп жүрүп берек, алып койчу давай азыр. Чилиш, эмне болду сага? Кандай чилиш? Дондук, эмне болду сага? Ким дондук, бөлкө? Сен дондук. Көздөрүң караган жүрөктү жаралап, экөөбүз бирге жүрсөк бакчаны аралап. Көздөрүң караган жүрөктү жаралап, экөөбүз бирге жүрсөк бакчаны аралап. Андай эмес. Сен аны сүйдүңбү, ал олоп күйдүңбү, ал менен бирге кол кармашып сен жүрдүңбү? Сен аны сүйдүңбү, ал кармашып жүрдүңбү, ал олоп күйдүңбү, сен аны сүйдүңбү? Так, могу түшүнүк кат жазгыла. Кандай болду? Эмне болду? Эмне болуп мушташып кеттиңер? Баары төкпөй чачпай жазгыла. Баке кечип калганчыбызды, пожалуйста. Биз мушташайын эле деген эмеспиз. Алар өзлөрү биз менен мушташып баштады, байке. Пожалуйста, кечип калыңызчы, байке, кете береличи. Түшүнүк кат жаз, анан кетесиң. Байке, ансы жок эле кете береличи, пожалуйста, байке. Бир ачуңузду мага бериңизчи, байке. Сен эмне ыйлап атасың? Турмалар тек кабар кирип салачы. Анан сүйлөшөбүз. Чыкла. Чоңоюп калганда балада ушинтип эле. Сума, катасың? Саламатсызбы? Саламатчылык. Ким бул? Биз милициядан. Шуңкар менен Алтынбек көчөдө мушташып жаткан жеринен балдар кармап келишти. Сиз шефи болосузбу?
Жоқ, шеф емес, бөлесі болам, бөлесі. Эми шефи болосузбу, бөлөсүзбү, тайкесизби, мага баары бир. Бирөөсү кичинекей баладай болуп ыйлап жатат. Келип түшүнүк кат жаздырып аны алып кетиңиз. Аз байком. Байке, üstümüzde birдеме турат. Байке, üstümüzde birдеме турат. Kaç? Муштуудай тартылган сүрөт экен я. Муну тарткан эмес, муну колго тиккен окшобойбу? Базар жок картина экен, братанза, Канча айтам ушу базар жок, сазар жок деген орусча сөздөрдү урушпой, букура кыргызча сүйлө. Кыргызча сүйлө деп канча айтам, Муштуудай кооз тартылган сүрөт турбайбы демейсиңби? Эми сүйлө. Таза бала кезден ушундай сүйлөп көнүп калганбыз го. Бала кезден эле? Не, чоңой алдыңбы сен? Я? Балалар жок. Жедим, брат. Аксыз, жедим. Болду эми таза дирдилеңдеп кетесиң, мен. Болду эми. Болду. Картошка, пияз же жумуртка. Бир нерсе курый кал, мен сыналып көрүп турайын, братан элла. Жаңы эле питание кармап келдибиз го, Жүлжүк. Курый кал дегенде курый калбайсыңбы? Ким айтты мен жүлжүк көз деп каяктан? Мен айттым, налазаң да бир жолу айтам, жүлжүк көз. Нилжүк көз? Жүлжүк көз. Братан. Ашу жерде сен болбогондочу, башка бирөө болгондо, мындай элечи. Бетмен проектке жерге зәң сайып турчу үстүнө. Дэң билет салат элем го. Ой чай. Болдудан да жазай кал да. Тур, курый кал. Жүлжүйбөй мага. Сен мага жинин келтирип уруп атасыңбы? Эшик жабылбай калыптыр жакшы. Тур. Жүлжүй турамыз. Бартамбы? Кыргызымдын кыздары азаматтай, кыргызымды желегин желбирет. UFC'de мушташып атат кыздар, сен мыякта тамак сап жүрөсүң. Ким экени? Валя, Валентина Шевченко. Ал деген орус да. Орус болобу, Кытай болобу, Лихтенштейн болобу, главный жүрөгү кыргыз болот да, жүрөгү. Туура айтасың, братан. They're even better than that. I mean, they take it to another level. It's amazing how with the head, Joe, you can really control your opponent. Ким экен, эшикти аччы көстө. Oh yeah, you get that plum clinch. Мен эшикти ачамбы деп тамак жазайынбы, таза красавчыксың го, братан. Сен эшикти да ачасың, тамакты да азайсың. Аш дегенди аччы тур. And there we go for a clinch again. Shevchenko showing some versatility here in her UFC debut. Здравствуйте. Можно зайти? Здравствуйте. Нельзя. А что случилось? Давайте я зайду и все объясню. Ким экен ал? Орусча сүйлөгөн кыргыз экен. Кире берейинби дейт кал? Киресиң. Заходите. Добро пожаловать. Чувствуете себя как общага. Спасибо. Мен Чеку. Я Адлет. Мени Костя деп койсоңуз. Очень приятно, я Арген. Биз да аябай кубанычтабыз, Арген. Не болду? В общем, когда я был на парковке, на вашу машину картину поставил. Выхожу, а вы, оказывается, уехали. Вы в смысле уехали?
Sen kırgız ele bak ekensиң, kırgızça ele söylөчү. Жигит. Макул. Мен мына токтомо жайында сиздерлердин машина үстүнө картина койдум. Оңго карадым, солго карадым, сиз жок. Көп күттүм. Ошол картинаны алайын деп келдим. Жана сүрөт меники деп атат окшойт. Мен кайдан билем ал сүрөт сеники экен. Балким эртең дагы бирөөгө келсечи мага. Оңго карадым, солго карадым, өйдө карадым, картина жок десе мен не дейин? Жок, мен калп жок. Чын эле меники картина. Сен көзүң башкача болуп атат. Ары бери алаңдап эле өзүңчө эле бирдеме болуп атасың. Ачык эле айтпайсың мындай. Меники эч качан калп жок. Өзүнүн өзү эле бирдеме болуп атат. Биз кайдан билебиз? Балким калп айтып атасың. Брат, давай я на русском объясню, а то кыйналып кеттим. Макул, мен да кыйналып кеттим. Я эту картину должен отдать одному человеку. Он мне за нее даст 70 000. 70 000? Эми азыр сүрөт биздики болуп калбады эми. Турачу эми. Ну как, ну это же картина к вам случайно попала. Брат, случайность, не случайность. Тура айтам, брат, пикчер, презент. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Я забираю деньги, и из них вам отдаю 5 000. Кулağını жатыр. Сөйлешіп алшы. Жоқ сөйлем алып Биз чечтик, сүйлөштүк. Биз макулбуз, бирок акча алган жака биз сен менен чогуу баралы. Эркек жолу. Макулсуң? По рукам. Машина қана? Бас. Алтуға шума. Мені алаңдап далаңдап отасың әле. Қана картина? Қана картина? Біз Алтынбек болып келатқанбыз. Алтынбек болып келатсаң әлі мол құрсағым ашты дегеннен тоқтай қалғанбыз да. Анан тоқтай қал. Жөн сөйлетші. Анан тоқтай эле кафеге кирип чыгалы деп картинаны ала түшкөнбүз. Түшүп баратканда эле бир балдар менен мушташып кетип, бизде ошентип милиция сабап кетип калды. Жөн сөйлетші, жөн. Нерв болған. Қана Алтуха. Шеф тиги картинаны бизден башка дагы бирөөлөр издеп жүрүптүр. Анан? Анан болсо деген көчөтөн бери бизди аңдып жүрүшкөн. Картина ошолордо. Эй, эгерде бүгүн кечке чейинчи картинаны таппасаңар, мен Сабыр байке акчаны бербесем, ал менин үйүмдү алып кой. Эгерде ал менин үйүмдү алып койсо, мен экөөңөрдүн, Түшүнүңөрбү? Тапкыла дагы картинаны. Сен мени пастал алып атасың? Да, я один. Давайте картину. Я зайду и выйду. Батлен чыгасың? Да. Берчи. Эртеле анан. Эрте чыгай. Мен şu таң каламдай орусчаны без акцентта тап-так сүйлөгөндөргөчү. Базар Джордж Буш, братан. 5 000 сом. Нормально сындырып кеттик,
Не кылабыз? Сага бир 2000 сомго жыл салалык дегенең эскирди. Мага 2000 сомго бир ботинка алалы. Тура. Толкуна шура. 1000 сомго питание уралы. Жаңы эле питание уруп келиптабыз го, бей. Сен баканы туруп койбойдуңбу? Эми айтып койбойдуң сен. Эми сен кое турбойдуңбу? Болбойдуң. Эми коюп турбойдуңбу? Анан дальше Соняң оросун мен сени чачыңды бир алып коеюн. Жакшы. Чай, кофе, бешбармак? Нет, спасибо. Я тороплюсь. Вот картина. Жақсы, жүр, өт. Gel, öt. Hazır. Мына бұл жерде экөөбүз сүйлөшкөндө 70 000. Ладно, я тогда поехал. Болдур, жолуң болсун. А можно вопрос? Ага. Почему все так сильно хотят заполучить эту картину? И почему она так дорого стоит? Бұл сүрөттүн өзүнүн тарыхы бар. Бұл 14-15 кылымдарга таандык. Оны Азимбай деген сүрөтчү тарткан экен. Жөн эле тарткан эмес. Мондай көрдүңбү? Бышык жип менен бекем тигип чыккан экен. Ошон үчүн бул ушул боюнча сакталып калыптыр. Азыркыга чейин. Башкалар муну эмнеге издеп жүрүшөт, мен да түшүнбөйм. Бирок бул сүрөт мен үчүн абдан маанилүү. Себеби бул жерде менин чоң атамдын чоң атасынын чоң атасы бар. Мындайча айтканда менин 11-чи атам. Это который справа или который слева? Жок. Мына могу артындагысы. Ладно, я тогда поехал. Мейли, жакшы. Рахмат. Жакшы бар. Қанша берді я? Доллар бекен 5 000. Доллар мен айтып отты дебесін. Великобританиясың да сен. Ешкімге білгіспеш керек екен. Короче, ойланып қойдым. Маған машинаны алып бұйырса? Короче, орды бар, сен жүрші бар. Ешкімге толық берме. Не орды бар, машина бе? Сен не алғантасың? Көч айфонын жоғыт алып ұнатпадың біле? Қайсы жана чоғы танысыға бардық деген малан қына ол? Ооба. Ошол азыр айфон тапкантым. Сен не аласың айфон тауып, сен тигин таппайсың? Айфон табылса тиги да табылып калпайбы? Машина бабы? Машинада да, базар жак. Надо крайсы келип турайынчы. Эке. Англисче кантип кылчу эле? Рахмат. Сkamon bir жол барсам. Алаксып турчу, эртерээк болобу? Көбөйтөм кантип? Мон bir жол карап кой, болду ам.
Тягым не болды, табылчы да yok. Байымды? Байымды екен. Қашан шығат емей? Емей лақтан білем, шығат қазір. Мен қашан шығат деп тұр өрмеп білет тұрады. Ем чыдап тұршы доке. Құрсағым ачы баштадым мен құрсағым. Мен деле құрсағым аштайым, чыдап тұрсаң? Сен аш қазаның кішінекей мен өзі. Не қыл дейін тұрасың әлі? Бірдеме жауап ойлы мен, бар бірдеме ақылы қойбайым. Тұрып тұршы доке, Вы здесь подождите, Ey, dinle. Dinle. Ey, dinle. Dur git, dur. Var, basar alayım. Kim oldu? Az ketip kalat aldım. Bitine başlasın, buradan düşük gittik. Ya. Öyle айтчы, үнің шығар өлі. Мен бірінші бап күндізгі тартам, сен барып тұрмын, оны пистолет қылып қорқытты отпайым ба? Бияқтың алып шығып тұрып бұ? Ошен айтпайсың, үнің шығар оны. Мен саған жантан берем, үнің шығар айтым. Кет, 1, 2, 3. Қармалдың ба? Қандай картина? Пацаны, картина не у меня. Айт тотам, ақта пацаны, айт бұл. Говорю же, не у меня картина. Айт тотамыз, брат, атсылам еркекші. Отпустите, я все расскажу. Қойыр қойшы. Жинде олдың ба? Қойыр. Қойыр, ой. Қаяқта? Меня попросил достать эту картину человек по имени Байбек. Он обещал мне за нее $70 000. Просто мне нужны были деньги на операцию моей сестренки. Поэтому я пошел на это. Қаяқта операция қалпайды па, че? Қаншан жол қалпайды отасың сен? Я уже отдал деньги врачам. Шынымен мен саған? Операция закончится через 2 часа. Ты мне должен поверить, Шума. Ты же помнишь, как мы вместе ходили на танцы? Помнишь, как мы всей тыки на Норус бачату танцевали? Помнишь? Мы еще тогда весь зал порвали. А ты еще штаны порвал. Помнишь? Еще сестренка на репетиции приходила. Улыбалась тебе. Ты должен мне поверить. Если б не операция сестренки, я бы так не сделал. Кешір қой, брат. Сен де бірақ мен тура түшін, брат. Ал картина менік емес, ал бар есімде, брат. Çoğu билегендеріз, çoğu бачатта билегендеріз. Бірақ түшінші, ал картина менік емес, брат. Ал мен бөлімдікі. Бөлі это кузен, брат. А кузен үшін мен өлім. Сен түшініп отасың, брат. Ал картина саға ақша берген кішінік емес, ал, брат. Түшінсізден ұжын, түшінсізден молодовский. Ал картина менік емес. Шеф болса үйі жоқ қалған татамай. Шеф үйі жоқ қалады. Сен жөнін адресін айтып қойшы, қаяқта екен, біз ошы өзіп бар, алып кетеміз.
Айтып қойшы, брат, пожалуйста. Улица Алтыбакан 45. Алтыбакан 45? Да. Кетішіп қой, брат. Рахмат. Стрёнкаң жақсы болып кетсін. Сен де мен бөлімсің, дос. Удачи, кузен. Шума. İçinde екі охранник. Анан Байбек көрген. Точно? Ооба, кирдик бе. Эй, анан киргенден качып кетмен жок макулбу? Сен өзүң качып кетпе, ошону мага айтып коюп. Макул. Андай, кирдик. Кирдик ооба. Кой турайын. Анда 1 2 3. Не 1 2 3? Жөн эле 1 2 3 кирдик кыз. Üstüne çıkıyor, bir çıkıyor. Baştan aşağı.
Аскар, неде дүңгүрдүп атат да? Аскар, не oldu? Аскар, ne oldu sana? Askar, dur Askar, dur. Тоқтау ла! Не, секір дай. Не секір чамай. Тобулағы аққандай, жылдыз болып жанғандай, мен сені. Как прошла операция? Операция прошла успешно. Все хорошо, состояние стабильное. Поздравляю вас. Она спит на данный момент. Все хорошо. Я могу сейчас зайти проведать? К сожалению, вы сейчас не можете. Ей нужен покой, и вам тоже посоветовал немножко отдохнуть. Отдохните, хорошо? Спасибо, Рон. Спасибо. Саура! Асыл ой. Өтіп қонса, бірақ өтіп қойдым оқшы. Бірақ, мына мұнысында тойға алып келдім ақша. Кетіңіз. Қойымды қаныш. Жігітті намыс өлтіреді деп. Айтылған сөз, атылған оқ. Жігіт болғандан кейін сөзге тұрыш керек еді. Туралы? Тура. Оғындап келіс керек. Кетсін. Ертек емес. Дағы болса күте тұрма. Кетсіңіз. Рахмат Саураға. Рахмат. Кетіңіз. Мынакей аға, сау. 100 000 толығымен. Есім толық. Кетіңіз. Рахмат Саураға. Жақсы olun. Костя. Братан, сенікіндей машина әле, сенікіндей машина дечелің турау. Ей, машинаң құт болсын. Рахмат. Дөтің құт болсын. Бұл машинасы. Өзімдің машинамды саңа билік. Алдыған шамалған өтіп тұр. Сен бұл машинаға татықтызың. Шыны атам. Толқымнан ба олды, толқымнан. Сенікі. Бұйырызың. Молодец. Татықтызың әңгімеңіз. Братайын. Сен мені алдап кеткен жоқсың ба? Şimdi oldu mu? Soyunu kayda, soyundan jolu ol. Vay, falsından mı ama? Ай, жодарчы, қандайсың алтыным десе? Денсаулықтарың жақшыбы? Ай, өткендегі белектеріңдің барын алдық, рахмат алтыным, рахмат. Ай, тімеле семіріп алғансың ғой? Ем өлбедің бай,
Тете артыңдағы тигил жылаңаштар ким? Азыр мен жумушта эмесмин. Азыр мен качкадамын апа, машыгып атам. Буйырса жакшы менде бардыгы. Жакында барам, сизди келиндүү кылам. Я? Келиндүү кылам дейсиңби? Кокой, деги кыргызбы? Ооба, кыргыз. Барганда көрөсүз апа. Кагылып кетейин десе, ай. Анда биз даярдана берели тойго. Макул. Мен айтайын тигилердин баарына, мен карма Кокой. Байте катын алгантасызбы? Салам алейкум, Байбек. Ким бул? Alo. Байбек, мен Жакшылаук мени. Мындай мүмкүнчүлүк экинчи жолу кылбайм. Эгер картинаны алам десең, $500,000 даярдап анан ачам. Sen kimsin? Alo. Кыскасы $500,000 даярдап анан чал деп Байбек. Мен картинада сен чоң атаңдын чоң атасы тартылганын билем. Түшүндүң окшойт мени. Alo. Alo. Açıp berçi. Şef. Bizdi geçiş boğuz. Altınbek okuyuz sizdi de uyat oldu. Geçiş boğuz sekinci kayta oldu. Koyondu kamış, jigittin namысы өлтүрөт. Айтылган сөз атылган ок. Сүйлөгөнчө сөз сенин кулуң. Сүйлөгөндөн кийин сен сөздүң кулуң. Азыр кээ бир адамдар сүйлөй берет, сөз беришет, минтип беребиз, тигинтип беребиз, мындай кылып беребиз. Бирок сөзүнө такыр турушпайт. Жигит болгондон кийин сөзгө туруш керек. Жигит болгондон кийин намыска бекем болуш керек. Шеф, бияка биз эмне келдик? Тетиги чоң бакты көрдүңбү? Ошондон баштап тетиги кичинекей кара бакка чейин 3 гектар жер биздики эми. Шеф, 3 гектар жерди биз эмне кылабыз? Нукура кыргызча этно комплекс салабыз. Бүткүл дүйнө жүзүнөн келип бизден эс алышат. Кыргызстандын кооздугуна суктанып, кереметтүү ысык көлдү көрүп, кыргыздын кең пейил экенин, конок пейил экенин көрүп кеткендей кылабыз. Ошондо ошо пансионаттын чоңу сиз болосуз да? Мен анда сиздин замыңыз болбоймбу? А мен замым Алтынбек болот. Кабаче сенин замың?